Birabangamye nimba umuntu azagera akata itike ya 200 cyangwa 100, 300, ubwo nicyo tutarumva neza. Bakavuga ngo nta imodoka n'ibyanga ngo izahagara, nuko turi kubyumva ngo imodoka zahagara. nabo bafatanya mu rwego rwo gutwara abantu n'ibintu. Yabisobanuriye Radio Rwanda. Uburyo ko buzakora ni itike n'inkare, ni nko kujya kugura ikintu ku giciro bari basanzwe ugura bakaguha fagitire. Nta gihindutse rero, ni fagitire cyangwa serisi cyangwa tike ijyanye n'urugendo umuntu azaba agiye. Niba uvuye ahantu runaka ugiye ahandi, niba winjiyemo ukishyura amafaranga, y'amafaranga wishyuye bagomba kuyaguhera itike ariyo nka fagitire. So ni nayo mpamvu numva ko nta gihindutse, ahubwo ari ukumva gusa ko noneho hagiye kujya hatangwa tike, kumvikana ko guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu nabo bagomba kuba batangiye. Muri urwo rwego rero turimo twitegura yuko ku itariki ya mbere nabo baba batangiye gukoresha uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikinyarwanda. None ko hari abagaragaza impungenge z'uko wenda abatwara abagenzi bagenda bavamo bitewe n'ubwo buryo, n'ubundi ugasanga wenda n'abamake bajyamo biterwa n'urugendo, nk'izo mpungenge Rura irabizi? Nta n'impungenge zakabaye zibaho, kuko ubundi ikoranabuhanga riza rishimangira ndetse rinanoza uburyo ki umuntu yakoraga. Aba makeya turabizi, twegerane ko itwara abantu ba makeya, zigenda zitoragura abantu. Imikorere nta gihinduka, ahubwo ni ukunoza uburyo ki byakorwaga. None amakuru avuga ko ntawe uzajya munsi ya 500 yateye gute? Aya makuru sinyaze, kuko ibiciro bya transport biba byashyizweho n'urwego ngenzuramikorere. Hanumva rero nta gikwiye guteza ikibazo, kubera ko n'ubundi ibyo biciro bisanzwe biriho nibyo tuzongera n'ubundi tugashyira mu ikoranabuhanga akaba aribyo bikoresho. Nako bamaze kubishyiramo, igisigaye ni uko byakurika. Buri modoka ikaba isabwa kuba ifite imashini yabugenewe mu gusohora amatike. Izi modoka zatwegerane nk'izindi modoka zitwara abagenzi zari zisanganywe ikoranabuhanga mu kugabanya umuvuduko rizwi nka speed governance. Akimana Latifa, Radio Rwanda mu karere ka Kirehe. Urakoze cyane Akimana. Turacyavuga ku by'ingendo kandi urwego ngenzuramikorere rwanatangaje ko ibiciro bya taxi voiture byavuguruwe ndetse birongerwa kugira ngo bigendane n'igihe kandi bizatangira kubahirizwa ejo. Jean Paul Turatsinze, reka tubwire uko byifashe. Mwishyura Rwanda Revenue, mwishyura autorisation de taxi voiture ni kimwe mu byifashishwa cyane n'abagenzi mu mujyi wa Kigali, ndetse bakanishimira ko hakoreshwa ikoranabuhanga rya mubazi mu kubara amafaranga y'urugendo. Gusa hari abashoferi batwara izi modoka bavuga ko bahura n'ibibazo bitandukanye birimo gucibwa amafaranga y'umurengera mu gukoresha ubu buryo bwa mubazi, ngo hari n'igihe iyo mubazi ishyuha ikazima bakabihanirwa, ndetse no kuba umushoferi utwaye bamwe mu bagize umuryango we asabwa gucana iyo mubazi akishyura urugendo akoze, ndetse n'ikibazo cy'ibiciro bishyurwaho ku kilometero bitagendanye n'igihe bagahomba. Narafashwe ko nta icometse kandi ntwaye umuryango wanjye mbajyanye kwa muganga, banshi 200 kandi imodoka si yanjye. Kilometero cyari 600 natwe abakora ku kibuga, abandi bo byari 500. Ibyo twatwariragaho abagenzi ku kilometero ni 500, byo nta cyahindutse. Ntangiza icyatanu cy'ibirometero 3, ningera ku kilometero cya 3 iratangira ikirimo 500. Niba jya kunkata mu gitondo barakata bakurikije amafaranga wa mukiriya yampaye. Izi za mubazi zirashyuha kuko iyo zimaze umwanya munini zirashyuha n'umuriro ugashiramo, bikadusaba kujya gucharginga ahantu hafi yaho dutuye hari umuriro aho ngaho. Ukuvuga ko ruri icyo gihe babona yuko utari gukora, bakaduca amande 200. Urwego ngenzuramikorere Rura rwagiranye ibiganiro n'abatwara abantu n'ibintu muri taxi voiture, hagaragazwa ibi bibazo ndetse hatangazwa n'ibiciro bishya by'ingendo. Umuyobozi ushinzwe ingendo muri Rura Katabarwa Asaba Emmanuel avuga ko ibi biciro abagenzi bakoreshaga mu kwishyura byiyongereye kugira ngo bigendane n'igihe, aho taxi voiture zikorera ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe igiciro ari amafaranga 1015 ku kilometero kimwe. Impamvu tumarize hafi amezi agera kuri 3